چون آمو خاشوب ونده اسی چون جمال مچینه آی لگیا لول چون از جون جمع یہ بڑا مشہور تو معروف نعت پاک اوے پڑ میں یہ ہے کہ تو چھو محب انشاءاللہ تو چھو یمن چیزن سے انشاءاللہ آسن تہ گژھِ انسانس اس گژھِ سرمایہ بنونی انشاءاللہ آخرتک کیازِ باقی چھن عملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ساتن پنن یارن کوٚر نہ ایمانس اکس صحابین فرمو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے حظ چھو فرموس آخرتک سرمایہ کیا چھوئی فرمونس میں حظ چھن آخرتک سرمایہ الا انی احب اللہ ورسول بچس محبت کرن خدایس تو خدای سندس حالانکہ صحابی رسول امس آسانہ نماز گزار ہر کا عمل آسیا امس مگر ام کورت ژٲرِتھ اس یہ لگاو چھس خدای سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں حظ چھ رفاقت یہ رفاقت گژھِ مےٚ بکار یہ نعت وات یہ محبت آسان رفاقت یہ نا یہ رفاقت گژھِ اَسہِ بنٕنۍ انشاءاللہ قبرِ اندر تہِ تہٕ انشاءاللہ معاشرس منٛز لول چون آمو ہاشوب وینه اَسہِ حظ چون جمال وٕچھِنہِ چل جول جمال لول چون آمو هاشوب وینه اسی چون جمال ظلم چی رویاس میگاب کینه یوت آسماغس اوبرچا لگیا موی تھاو پت کون روی ایسی نینه اصل جون جمال ہاتھ موی سود موی پان میانی نبی موی تھاو پت کون روی ایسی اجد جون جمال لول چون آمو هاشوب وینه اجد جون جمال دوری دوری وچما هاشوب وینه سین بو دارے سی بار کہنے جد جون جمال وچھنے لول چون آمو ہاشوب وینه
सदजोन जमान आइलोन चोन आमो आशुब वये सदजोन जमान तीर मसे गाचो यलिया सये करतस मजबाक जिगर जाय मगर नेरसन यदवाई फरगाद खन्ये सदजोन जमा वचने आवालोल चोन आमो आशुब वये सदजोन जमान लोल चोन आमो आशुब वये सदजोन जमान यार दोद फाकर गोदा वये हम ताव अशकनी दोद गाय हाय वने हाखट ये सिर मानले सदजोन जमा वचने वने हाखट आगा ये सिर मानले सदजोन जमान लोल चोन आमो आशुब वये सदजोन जमान वचने आयदत ऐसे दर्शन जेति क्या चाहिए सदजोन